Bakwethu ilanga lamandwendwe la umfana esozoprova khona ukuthi ukuthanda kanganani, ukuthanda ngempela, ukukhethe phakathi kwabaningi wakhetha wena. Cela ukuntshela ukuthi lathi lishona nje ilanga lamandwendwe ngingakalibeki ikhanda lami emcamelweni ngabe sengireceive icall. Intombazane idiniwe, ingibiza ngo-B-word, idiniwe intombazane. Ithi indoda yami ivuka la kumina izolobola wena kanjani? Indoda yami le eminyakanyaka siyathandana mina nayo. Khohlwa ntombazana, ngeke ubone lo mshado. Khohlwa munu, angeke uqhamuke mina uzongithathela umuntu weminyaka. Uqhamukaphi wena? Wavelana wathi memfu wangithathela indoda. Akekho umuntu ongazi ukuthi indoda yami leyo. Mina-ke angisiyena umuntu osifazane lo zolwa ngithi eyami lo ndoda ini kwasha kwacima. Ngathi mamela, ngizofonela umnikazi wendaba kube uyena oyilungisayo le ndaba, because mina ufikile lekhaya wazokhokha wazongilobola. Angiyazi-ke lento lo ukhuluma ngayo. Bakwethu ngimfonele kumnikazi wendaba. Umnikazi wendaba aphike azalale ngesisu athi yena lo muntu loyo uyazi ukuthi ubani, uPeter X. uPeter X uyahlupha vele. Wabe sefonile kuPeter X after indoda ingitshelile ukuthi uPeter X. Ngimtshela ngathi sisi ngicela ukungifonela, indoda yami itheni ihlukene nayo. Athi lo Peter S, sisi ngicela ungayisoli ngalento lo yenzayo. Ngicela ungayisoli, eyami leyo ndoda, akekho umuntu ozongiphuca leyo ndoda. Leyo ndoda leyo eyami futhi eyami ngedwa. Ngithi mina ngicela uyilungise nendoda yakho lezo zinto lezo, because indoda ithe kumina wena uPeter X. Intombazane ithi lalela sisi, before ngizovelana ngikupruvela ukuthi iqiniso lekutshela lona ukuthi indoda eyami, ngizokusendela izithombe ezitshengisa ukuthi indoda ivuke la kumina, ihambe nje ithi ye-tech shop. Mina sengiyabona sekutrenda izithombe zokuthi bekade ilobola. Indoda ivuke la endlini mangabe iza lapho kwena izolobola. Indoda yami sisile, akekho umuntu ongangithathela indoda. Zasho zingena izithombe wahla ku WhatsApp. Ngiyisendodeni, indoda ithi waze wangibangela idrama nawe wesine. Angisho sengipruvile ukuthi ngiyakuthanda. Izithombe zakudala lezo uPeter X. Mamela lo muntu lo ngizomvulela i-protection order. Now I can suggest ukuthi umvulela i-protection order ukuthi angaphinda kufonele. Ngivelane mina ngimblocke ugel. Ngimblock ugel angitext ngenye inamba athi good decision ukuthi ungizibe. Angizitshwa-ke mina, angizibeki. Ngiblockhe kwalo namba ngithi nje ugel akaphume kumina. Ngixolisa kumuntu wami, ngisho ukuthi ngiyaxolisa, usungiprovelela ukuthi uyangithanda. Izwana phela sekuxolisa mina, kade kumina ohlushwa uPeter X la. Ake indoda yami siqhubeke nempilo siye phambili, igcine isiqedelelile amalobolo okuthiwa intombi ayiqedwa kodwa mina ngaqedwa. Emva kwaloko-ke sesishadile-ke manje, simuve-ke manje, sesimuvele emzini wethu sobabili. Nje after nje ukushada ubhebu wesethe ngomuzi omusha leso hlala khona. Ngicela ukuntshela ukuthi sathi mangabe simuva ini lapho kulowo muzi-ke mina nomuntu wami, isithandwa sami, umnyeni wami wengitshelile ukuthi uthanda abantwana abaningi. Ngathi nje mengifika ngangadeleyisa, ngangadrayisa, ngabe ngimitha. Ngamitha nje zisuka ngifika emshadweni. Yayingajabulile indoda yami, kwakungathi ayindizi. Ngicela ukukutshela ukujabula kwayo yayitshengisa vele ngoba in such a way that sathi isisu sasesincane, indoda yayingasafuni ngigqilazeke. Kwaseklina yona indoda, sekupheka yona, isiphenduke usibari makoti indoda yami. Ngicela ukukutshela mangabe kuwukuthi iyanqena ukupheka ngalelo langa, noma mhlawumbe ikhathele yayibuya nako ukudla, ifike ngitofoza inyawo. Hayibo, ngaze ngayiprincess emhlabeni webabo. Jess Maria ma. Ake sifike isikhathi sokuteta. Ngicela ukukutshela ukuthi yayingene nami e-Labour ward indoda. Ngiyozaliswa manje, indoda ikhona ilana nayo iyatatazela, nayo iyangithulisa, nayo la iyangimasaja, iyangimotivate ukuthi iphusha. Ngaze ngathandwa ezweni bakwethu, laze lamnandi uthando, kwaze kwamnandi ukutholana nomaqondana wakho, ukutholana nendoda kweyakho. uNkulunkulu akudizanele yona indoda, uNkulunkulu akusikele yona. Uke wasibona isikhiye, umnyango nomnyango unesikhiye sakhona. Uyabona lo yakhiye kwakukhiye osikelwe eyami inhliziyo, wawufitha like a glove kweyami inhliziyo. Siyabuya ke ekhaya sengizele,
uyazi ukuthi ukuzala into enzima kanjani yabo, usakwi-state lana khona yabona i-state esinzima, kodwa-ke indoda izame ngazo zonke indlela ukuthi ingenze ngibe comfortable. Ibo ubaba uyona evukayo ebusuku iyagijima namabhodlela, ibhizi nje, indoda iyatatazela, yiwubaba otatazelayo, yiwubaba o-hands on. Kumnandi-ke bakwethu emshadweni, angifuna ukuqamba amanga, ngifuna ungasho kowami umshado kumnandi. Ayike kuphela u4 months-ke, phela u4 months sithola uneni, ngibuyele emsebenzini, sithole futhi uneni okahle nje, uneni ezizwanayo naye, yabona during the day ingane ngiyayi-video call-a naye, lo neni nje iy'mfethu, yabona ukhululekile lo mntwana wabantu, angifuna ungasho ukhululekile bandla, ngifuna ukuqamba amanga. Yabona siphila lo thando lolu ukuthi ubaba mengifika emsebenzini uyangifonela abuza ukuthi unkosikazi wakho uhambe kahle yini, ufike safe emsebenzini. Ubaba u-updated nje, ngisho namadrama ami nama-beef ami asemsebenzini, sabangani ngiyamxoxela. Ubaba ungisendela amaflawa, hey uwadlisa ngamapayipi amanye amantombazane e-ofisini ubaba. Wonke amantombazane asisaba well ukuthola indoda efana nawe. Ngisho namadoda eney'ntombi ayasho ukuthi hayi cha, sho ukuthi thina sidlala kancane kubantu bethu, nabashadile bathi sho ukuthi sidlala kancane kumakhosikazi wethu. Hayi kusamnandi kanjalo. Ngelinye ilanga ngithole i-call kaneni, hhayi-ke bekuyi-test enkulu udlula zonke, wonke ama-test, leya test ku-relationship yethu. Thina sadlula kuma-test e-bitter S nje, adlula athula athi du, kwabe ngathi nje akaze abe khona ama-test. Kodwa leya test bekuyi-test eyangihlephula inhliziyo, i-test eyangiqashula imizwa, i-test enye, i-test eyangenzakalela, le eyangenzakalela. Ngifonela uneni ngisemsebenzini, athi madam, umntwana angimboni kahle, une-behavior ehlukile, ngicela madam ushiye yonke into oyenzayo lapha emsebenzini uze la ekhaya ngokukhulu ushesha, uze la ekhaya manje. Ngempela ngicela ukunitshela ukuthi ngashiya kwa-laptop yami ngiyivulile, ngashiya ngingavalelisanga, ngiphuma ngisheshe emsebenzini, wonke umuntu engimisa endleleni ngangami ngiyongena emotweni. Mengifika ekhaya bafethu, ngifika umntwana uyathamba. Ngicela ukunitshela ukuthi sathi sethi nje siyagijima simgijimise esibhedlela, kwacaca ukuthi sekulate. Umntwana wavelane nje waphelela ezandleni zami, waphelela ezandleni zami umntwana ngimphethe. Cause of death kuthiwa nje it's a natural death. Inhliziyo ivelane, inhliziyo yomntwana ivelane nje yakhathala, ake asuffocate'wanga, ayikho hlampe into uneni amenzale yona, kuthiwa nje inhliziyo yakhe ivelane nje yayikhathalela inhliziyo yomntwana. Umntwana muzale engena inhliziyo, engenasifo senhliziyo, umntwana muzalwe engenankinga. Ubuhlungu engabuzwa, ubuhlungu engabuzwa lapho, obunye ubuhlungu engakwazi ukubuchaza, ubuhlungu engakaze ngi-experience empilweni yami. Kwaba ubuhlungu obabungadluli, ngisho noma kuthiwa ngiyalala mengivuka ebusuku kubuya bona lobo buhlungu before anything. Kwaba ubuhlungu obunzima in such a way that umyeni wami ngabona engathi sengimphendule isigqila sokuthi aduduze mina. I tried by all means to shake off bonke lobo buhlungu, but it was extremely painful. Kwakunzima kakhulu, kwakubuhlungu kakhulu, ngangakwazi ukudlula kulobo buhlungu. Kwakubuhlungu obujuqa inhliziyo, kwakuyipain evula imbobo enhlizweni yami, imbobo engavaleki. Ake ngicela ukunitshela ukuthi umyeni wami angiduduze, athi sizoyizala enye ingane, sizoyithola enye ingane, khululeka muntu wami. Sihamba ama-counselling-ke manje because lo buhlungu babungivusa ebusuku ngilele, babungivusa ebusuku ngilele, ngiqale phansi ngisikhihle isililo, nendoda yami ikhale nami. Ayibo, mina ngathola upartner laphayana, ngathola umnyeni, nomnyeni wami akhale nami bafethu. Ngicela ukunitshela ukuthi sihambe odokotela-ke manje, ama-therapist. Ayike ngifika esitejini nami la sengithi hayi sesingamzama kumntwana wesibili. Siqaleke sinobhebi-ke sesiyazama-ke manje, sesizama-ke manje ukuthi siphinde sizale. Ayi siloku siyazama,
siloku siyazama hayibo asibambi yabona kwangaba easy like before usavelane sabamba nje siloku siyazama. Azathi umuntu wami yazi ukuthini because lento le yekhalenda isiya stress ukuthi njalo even mu ovulate kuze kuguge yona bakithi sizama mangabe ovulate asivelane nje sihambe siye kudokotela sikwazi ukuthi sibhekane nalo loludaba through odokotela basenza ama test ba check ukuthi mhlawumbe isperm sami mhlawumbe silow count or kwenzakalani so that we can find a solution very fast. Ayingempela siyeke kodokotela. Mesifika kodokotela bangitshela ukuthi hayi angeke ngisakwazi ukuthola abantwana. Angeke ngisakwazi ukuthola abantwana. The only option engaba nayo ukuthi ngithole isurrogate. Zibuyeke manje inhlungu inyembezi zayidilikela yazi ngahlile ukuyibamba phambi kwalo dokotela ngahayiza ngaze ngaphathwa isibibithwani. Angisho mina ngazi ukuthi eyami indoda ngazi ukuthi mina eyami indoda ithanda izingane eziningi naku mina sekuthiwa ngizozala through isurrogate ayingakhala ngaze ngaphathwa isibibithwani udokotela waze wasinikeza ispace mina nomuntu wami. Athi umuntu wami sithando sami we can save for isurrogate mina nawe mesihola sihlanganisa imali ukuthi nokuthi sisavele isurrogate sithando sami khuleka ngithi sithando sami wena wathi uthanda abantwana abaningi shuthi sohlezi save izumbulu zemali ukuze thina lekhaya sizale. Athi umuntu wami phela ngangingakayiboni indleko sengibonile manje lo 3 months 4 months 5 months engibile na umntwana uNkulunkulu engakangiphuci ngibonile ukuthi umntwana uyabiza umntwana. Uyabiza umntwana umuntu nje osufuna izingane eziningi umuntu ongakwazi ukondla lokho. Sithando sami isurrogate singayizama ukuqala mhlawumbe siphinde sizama okwesibili ukuze ingane yethu ingabhoreki sibe nabantwana ababili. Do not stress mina ngikhona. Papa uTengi ustressa kanjani umuntu wakhe la sithando sami noma kuthiwa yiphi inkinga noma kuthiwa yinguzo ungakanjani inkinga esingahlangabezana nayo mina nawe lo nkinga leyo sizoyinqoba ngoba uthando lethu lujulile uthando lethu lustrong ama test nje lawa amancane esizowavithiza siwaphase. Sithando sami ake sithi operation save for isurrogate. Ayinami sithando sami ngisho nami ngezinyembezi ngamehla achiphiza izinyembezi operation save for isurrogate kodwa Nkosi yami ngenzani ezweni ukudeserve indoda enje nabakwethu abo. At that point ngathi nje I appreciate you my man. I know that line usually isetshenziswa amadoda but ngathi nje I appreciate you my man. Sigodukeke siye ekhaya operation save for surrogate. Ay lifike ke futhi iMantendi ithembeke ke indoda yami ibe neqiniso ke iMantendi engikhiphe nami engangivumelene ngako for ukusave isurrogate nayo ikhiphe sine joint account la isosavela khona isurrogate. Ayi futhi okulandelayo senza ama quotation isithole ukuthi ama surrogate kanjani sithole nalesifunayo sikhulume nayo ukuthi okay if uthole linye intoho ke before us just let us know but sesiyazi ukuthi surrogate irate imali engaka. Yabona it was a painful moment ukuthi uinterviewe abantu besifazana ukuthi ungangithwalela ingane yami ungakwazi ukuthwala ingane yami ubani wena uphila impilo kanjani kodwa indoda yami iyakwenza lokho kwavelane kwabalula konke. Ayiba kwethu I've realized that day ukuthi mangabe ushadile kuthiwa ubambo lakho uhafa komunye usuku uthola uphathina ngempela usuku uthola uphathina emshadweni. Ayingempela kuphathina wami ke kusanjalo siyazwana kuhle uphathina wami angitshele athi yazi sengithole opportunity lapha emsebenzini yokuthi ayi sekune overtime ekhona yabona overtime ama late hours ne overtime ama weekends sengizothatha lo overtime ke ukuze sikwazi ukuthi sisheshe sikwazi ukuthi sithole surrogate iyabiza isurrogate nje at least ngikwazi ukuthi ngisheshe ngithola imali siphinde futhi sikwazi ukuhlanganisa imali yesurrogate yesibili because ama weekends ayakhokha kahle. Yabona kuqale kube naloko ukuqhelelana endlini indoda ama weekends yaphuma iyangena understand futhi mangabe ibuye indoda isinokubuya inje somehow indoda yami ngiyazi ukuthi ibuye nje ishaya amawayini kabili kathathu lapha yana endlini mabe sipholele kodwa inokubuya inukutshwala emlomeni kulomsebenzi. Hawu kanjani
athi hayi basifaka ama-weekends isithando sami, it's a very compromising situation, i-situation enzima ama-weekend. Compromising kanjani? Athi nje i-situation enzima iyasabisa, ngivelane ngiyiqinise nabantu esisebenza nabo, siyiqinise siduduzane, sesenza ibhondi nalabantu lesishana bama-weekend, siyi-special team thizeni esishaya ama-weekend nama-overtime, ithina abantu abafuna imali. Hayi, so utshwala nje siyobe usiqinisa because la esisebenza khona isimo sakhona siyasabisa, so nje siyabushaya mangabe sesishayisile, yabona, nje siduduzane, yabona. Okay, ngi-understande umuntu wami lokhu angitshela kona, kodwa nje yabo sekunogebe sekunoqhekeko, umuntu wami akasanaso isikhathi kangako, yabona, leya love and tender and kindness wenayo before akasenayo, nasekamereni akasangivakasheli kangako. Ungitshela ukuthi hayi ngikhathele sithando sami, ama-overtime ayangishaya. Uyabona endlini sekuwumuntu obuya ngo-9, 10, you understand, ushaya ama-overtime, ama-weekend akekho, isikhathi sethu asisenaso. Into engizoyithini-ke ngoba mina imali yesarogate anginayo, mhlawumbe ngabe menginayo bengizothi shiya phansi, nansi imali yesarogate, shiya phansi wonke lama-overtime, because ngiyabona ukuthi akha ugebe, akha uqhekeko phakathi kwami nale ndoda. Yazi ukuthi indoda yami ihlezi ikhathele in such a way that ayisangibuka emehlweni, siyangincisha amehlo indoda yami. Ayi bakwethu, uma ngabe kuthiwa ngangumfazi othandazayo, ngangosithandazela lo sosimo, ngoba impela nje sasingiphatha kambi, impela nje sasingistress impela. Kuthi ngelinye ilanga-ke mina endlini ngihleli kungena igebengu, zifika igebengu zithi iphi indoda yakho, zibuze mina zithi iphi indoda yakho, ngithi mina hayi indoda yami iyosebenza. Izingiqhwabe ngey'mpama igebengu, zingiqhwabe silima. Ucabanga ukuthi indoda yakho iyosebenzela isarogate nyumbandini? Hayibo, ubani umuntu owazi lolu daba? Zingibize ngenyumba igebengu, ngicabanga ukuthi uyosebenzela isarogate, silima sentombazane, sidwedwe sentombazane, zingishaye igebengu ngey'mpama. Ziqede futhi zingathathi lutho, zithi sizobuya sizobheka, sisazobuya sizoyibheka le ndoda, siyayifuna le ndoda. Ake bakwethu i-emergency le, ngithi ngiyayifonela indoda yami, ngifuna ukuyitshela ukuthi kuqeda kwenzakalani, qeda ngingenelwe igebengu la endlini, qeda kwenzakalani. Zingikhombe ngey'bhamu, zangishaya ngey'mpama, indoda ingalibambi ucingo. Ngiyishayela iy'ngcingo ey'ningi, indoda ingalibambi ucingo. Mase ngiyahamba ngiyakaThami, la uThami ngiyamazi omunye uThami usebenza nendoda yami, ngiyamazi, sasijwayele ukuthi sibe nama-double date nonkosikazi noThami sisanda kushada, kodwa inamba kaThami anginayo, nenamba kankosikazi anginayo. Ngihambe ngemzini kaThami ngiyokhuluma nenkosikazi ukuthi mhlampe ayifonele indoda yayo, indoda yayo itshela indoda yami ukuthi kune-emergency, ngoba ngathiwa mhlawumbe ukuthi indoda yami ucingo mhlawumpe libekele, ayininakile ucingo. Ngiyayazi-ke mina indoda yami mangabe isisebenza iyayinikela. Mengifika-ke laphayana endlini kaThami ngiyakhala, ngiyahayiza, ngiyabitoza after what happened. Ubuso budumbile, iy'hlathi zivuvukele, zipinki, iy'mpama zey'ngcwebelendu zamadoda, iy'mpama zezandla ey'qinile ezomile, obona izandla zokronofela lezi. Ayi bakwethu, mengifika ngifica uThami, hawu, uThami akayile emsebenzini. uThami ukhona, indoda yami iyasebenza ngalama-overtime. Sho ukuthi uThami yena akayifuni le mali, ngoba indoda yathi emsebenzini kwathi mekuvela le opportunity kwathiwa whoever oyifuna ukuyisebenzisa le opportunity. Angifike kuThami nginibekele udaba ukuthi nansi i-emergency, sengingenelwe igebengu kanje kwami, zithi ziyabuya. uThami ngithi ngiyazama ukumfonela, uThami akalibamba ucingo, usemsebenzini. So ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ukhona umuntu asebenza naye njengoba kwama-weekends omaziyo. I-weekend uyingena yonke uThami, Friday, Saturday, Sunday. Umuntu wami athi uThami, no sithando sami, nkosikazi wamngani, emsebenzini akusetshenzwa ngama-weekends, emsebenzini siphuma uyazi na ukuthi emsebenzini wethu ngo-Friday siphuma u-12, akusetshenzwa ngama-weekends. I-weekend asisebenza emsebenzini, futhi ayikho lonto ukuthi kuyasetshenzwa ngama-weekend. Ngithi manje into engizoyithini, because i-emergency ngiyamdinga uThabo. Yabona ngisathuswe yiloko ukuthi akusetshenzwa ngama-weekend, ngiyamdinga uThabo, indoda yami uThabo-ke igama lami. Ngitshela uThami, athi uThami yazi ukuthini, because i-emergency lena ngiyabona othi nami-ke ngoba labantu phela bangitshela bazobuya nje ntambama.
athi-ke uThami othi ngiyifoneleke indoda yakho, understand, amfoneleke umuntu wami, amfonele uThabo, avelana aphendule umuntu wami, kade ngimfonela 5 minutes ago, sengimshiyela ama-miss call awu-100. Avelana aphenduleke, sephendula i-call kaThami. uThami angitshela ukuthi kune-emergency ekhaya, athi indoda iyezwakala ukuthi la ikhona nje ijabulile, iphuzile, understand. Indoda yakithi ayiyezi, izobuya manje izo-check ekhaya. Ngiyabonga mfethu ukuthi ungazisi. Ayisayiphathi ama-overtime kuThami, understand, ayisayiphathi. Ake ngibuyele ekhaya-ke, ngiyaphenikha-ke manje ukuthi abantu nasi isikhathi siyahamba isikhathi, abantu ngeke babuye, bazobuya abantu, nansi indoda yami ayifiki. Indoda yami ucingo isivelane iyalivala-ke manje, isivelane iyalivala ucingo. Ngibhizi ngiyafona, angazi noma isingiblockile noma sekwenze nje, sevelane likhale kayi-1 masele ngifaka voicemail. Ngiyacabanga ukuthi ngase ngiblockiwe. Ngikhumbula ukuthi indoda yami inamafoni awu-2. Shayele lenye inamba-ke manje, nayo inamba leyo ngishiyela ama-missed calls. Sithando sami, igebengu ziyabuya, iza sithando sami, ngiyakudinga, I need you, ngiyakudinga mkhonyana wami. Hibo, cabanga usutshela umkhonyana ukuthi I need you, ngiyakudinga mkhonyana wami. Akazi nina ukuthi umsebenzi wakhe to protect me, Ngicela ukunitshela ukuthi ngathi sengifonela uThami-ke manje, ngithi phela ngicela ubuye umfonela umzame nawe umtshele. Yabona ngiyabona sengibangela uThami isicefe, sengimxabanisa nomngani wakhe. uThami abuye athi 2 years, bezothini uThami. Sengiyasaba ukulala lendlini, ngisho ukuthi mina sengiyasaba ukulala lendlini. Ngifonela amaphoyisa athi ngiyakwazi ukuthi angigade ubusuku bonke. Athi akekho umuntu le ngalala khona. Ngithi ngiyafonela uThami ucingo lakhe naye selivalekile. uThami-ke bakithi banamakamera awu-2, indlu yabo 2 bedroom, kulala ingane, kulala unkosikazi nendoda kwelinye ikamero. Ngase ngifisa ngisho nokuthi ngithi mhlawumbe ngizolala emotweni nje, as long as ipakwe egcekeni lenu, noma ngizolala kosofa, ngiyacela. Ake ngempela ngigcine sengilalile-ke. Niyakwazi ubuthongo ukuthi ubuthongo buyisela. Ngizwe nge-knock isingqongqoza eminyango, ngabo-2. Ngiyezwa ukuthi kunabantu abawu-2 abakhulumayo. Ngithi Jesu, zibuyile igebengu. Ngihayize, ngicela nihambe, umyeni wami akabuyanga, umyeni wami usemsebenzini, umyeni wami akabuyanga. Ngizwe ivoice yendoda yami singibiza ngalelinye igama engajwayelanga ukungibuza ngalo. Vula Thoko, angisho uthangibuye, ngibuyile, vula. Uyamuzwa ukuthi udakiwe umuntu wami. Ngigijime-ke bakwethi ngibe nethemba, ngihambe ngiyovula. Mengabe ngithi ngiyavula, ngifica umuntu wami uhamba nenye intombazane, ithi baby, badakiwe baphelile. Angazi nokuthi badrive kanjani ukuthi bafike la. Hlobo luni lo muntu lo indoda yami siyiphendule lona. Ifike i-check, baphi, bakwenzeli bakushaya ngempama, kanti siyabulalani impama. Khuluma isidakwa bafethu somnyeni wami, uhamba nenye intombazane. Ngabona ukuthi ayikho into engizoyilwela la ebusuku. Indoda iyangidelela, ngimbizele eceleni, athi hayi khuluma phambi kwakho lo ufuna ukukhuluma, umama wasendlini lo. Intombazane ithi hayi bo, ngiyomakhela inkosana lona winyumba awuzali. Ngiyomakhela inkosana. Ikhona inkosana engaphuma esidakweni. Hayi bo, leli voice leli mangabe ngithi ngiyalilalela kahle, ngilikhumbula ukuthi hayi noma kuthiwa lidakiwe leli voice, kodwa ngiyalizwa ukuthi ivoice kaBetter S lo. Athi yini umbukani umuntu wami lo, umuntu wami wakudala, high school sweetheart yami lo, izongizalela ingane. Cela ukukutshela ukuthi bayiphonsa lapho phezu kombhede wethu abantu idakwe ezimbili zalala lapho. Cela ukuntshela zalala, ngahlala esofeni ngoma ngathi nkwe, ngakhala ubusuku bonke. Ngiyacabanga ukuthi angena amanzi endlini, into engizoyithini le. Kade kumnandi, kushubile, kufudumele emshadweni wethu. Gwiqiqi indoda isifika nenye intombi, bazolala embhedeni wethu, badakwe bayanephuka.
Ngahlala kwaze kwasa kwama kwathi inkwe ngihlele esofeni ngidiniwe ngiyacabanga ngile ngiqobhoza ngobhozo phansi uyayibona lowo moment usudlalisa umnyawo hey ngicabanga yabo kwaphela ngisho nenyembezi ngikhalanga lapha nongazasisona isikhathi sokukhala kwase kuyisikhathi sokuthatha i-decision isikhathi sokuthatha isinqumo ngivuke ekseni ngigeze inhlungu zibhlungu umoya wami uphatheke kabuhlungu umoya wami ujabhile ngivuke ebuseni ngigeze ngihambe ngiyethuneni lengane yami ngiyokhala nje ngiyothola umuntu engizokhala kuyena because mengithi ngiyafona ekhaya bathi kunjalo ke mntanami izona iduquduqu zasemendweni thandaza athi umama thandaza nasi sawubamba umando ushisa kodwa nje ungaloku mina ungasoze wabuya wazala ekhaya bazofuna amalobolo ngizowathatha mina amalobolo ngoba uyihlo wakho wawadla wonke amalobolo mengifika ethuneni lengane yami ngithi nje ngizokhala ngikhulule umoya wami ngithulule umoya wami mengifika ethuneni lengane yami ngifica kuno-teddy bear ongcolile uboshiwe ngey'ntambo wagwazwa ngey'naliti nangey'pikili ethuneni lengane yami yaboshwa ngisho nangocingo lengane yaboshwa ngocingo yaqiniswa lo teddy bear lona ngithi phela noma ngathiwani lokhu ukuboshwa komphefumulo wengane yami lokhu noma kungathiwani ukukhohlakala lobu buthakathi lobu ngiyashiselwa ke manje ngiyahlanya ngiyabona ukuthi mase ngiyibone le ntombazane ngafike ngiyilahle phansi ngenqindi ngingayilahla phansi ngenqindi kodwa ngibuye ngiyikhuze ngithi uzoyejele wena uzoboshwa indoda yakhe isaphothe le ntombazane ngoba ubonile ukuthi isimo sikanjani ngibuyele endlini mengifika endlini ngifika intombazane ithosa amaqanda ithosa obhontshisi bami intombazane iphekela indoda yami breakfast ntombazane wenzani endlini yami athi ngiphekela indoda yethu anganweni uhambile wayishiya ingadlile indoda yethu mina ngiyayifida mina indoda yethu ngiyayifida every weekend nje le ndoda ifidwa umina njengoba nje uwazi ukuthi sibabili le ekhaya kanti u-expecthe ini ubaba udake wachamela umbhede le esihlala khona ingakho size la solala la besolala kuphi embhedeni omanzi finally at least usuyangazi ukuthi ngikhona-ke sidwedwe sankosikazi sikuhluleka ukubamba umshado sijabulisa indoda iziphume ngaphandle ngithi ngiyayibheka indoda ebusweni indoda ithulile baba kaSibanibani ukwazi ukuthula omunye umuntu akhuluma kambi kanje ngami ukwazi ukuthula omunye umuntu ekhuluma kambi kanje ngami ayibo indoda ibhekisa ikhanda phansi athi musa nje ukumbangela amabhadi umuntu wami shuthi sizoze thina singayimithi le ngane sisebenzele ukusiyimithi ngoba wena umbiza ngengane eseyadlula emhlabeni musa nje ukumbiza ngamabhadi kwangathi imovie kwangathi ifilimu kwangathi ngiyaphupha bamnikeza ipleti lokudla ubaba kaSibanibani adle phambi kwami adle azamcabuze ukuthi sithando sami avupheka kamnandi hey akuvupheka kamnandi amcabuze edlathini icabuza umuntu wakhe ngibatshela ukuthi ngicela ningiphumele kwami hambani niyothandalela le hayi bathi intombazane ikandoda yami la ukho lesiya khona sizohlala la umbhede umanzi le umchamo wendoda yakho uyanuka sizohlala la sesihlala la nathi ayisho asinambhede up until indoda yakho ihole ikwazi ukuthenga umbhede omusha asinambhede sizohlala thina la nginyanye angisilo mina uhlobo lokuthi ngifuna ukulwa ngilwela indoda ngimbize eceleni umuntu wami athi ayikhuluma phambi kwakhe la khuluma phambi kwakhe umama konke ofuna ukukhuluma phambi kwakhe nje kodwa ku-obvious akukho lesiya khona sindawo engqondweni yami ngithatha i-decision ngithi yazi ukuthini ngizohamba ngiye kwi-account kwi-joint account esurrogate ngithathe imali ngihambe ngiyobhukha i-B&B for a day maseke ngihamba ngiyozama ukuthi ngikhiphe laba bantu laba endlini yami bangiphumele mhlawumbe ngizame indlela yenkantolo noma ngizame indlela yani
Okukhulu kunakho konke mengithi ngiyafika kwi-account ye-surrogate ngithola ukuthi ubaba i-contribution yakhe le kumele ngabe uyayikhipha zonke le zinyanga lezi esusebenza ama-overtime ayikho. Ubaba wagcina nje ngo-3,000 owodwa kwaba awufaka ngaleya nyanga izinto yisazinhle akaphindanga wafaka lutho kwi-account ye-surrogate. Ibingaclock-ke le account besazi nje ukuthi wonke umuntu uyafaka futhi bengifakile ngangimbuza ubaba usengifakile mina ufakile athi yes ufake imali engakanani angitshela ukuthi ufake imali engakanani. Ayisho ukuthi imali yami ke le ngiyi-withdraw yonke ke indoda ingazi-withdraw yonke ngiyifake kwenye i-account yami ngihambe ngiye ku-guest house ngifike ebusuku ngicabanga ukuthi into engizophuma kanjani kuyona lena because umuntu ozolimala umina kuloya mshado umuntu ozolimala umina kuloya mshado. Ngihambe-ke ngiyobika ngibekele umndeni wakamfana ukuthi nanti udaba ngisuke e-guest house udaba umfana ulethe intombazane emzini wethu. Umndeni uhlukane phakathi omunye usungavuma ukuthi ukhishwe intombazane emzini wakho. Abalikhuluma lokuthi waze waronga ubhuti waze waronga ubani athi ungavuma ukukhishwa umuntu emzini wakho hamba uyolwa hamba olwisa intombazane or bakhulume nje bahlukane bakhuluma ukuhlukana. Masethi umama womuzi ngicela bandla nihlanze indlu ngifuna ukukhuluma nomakoti wami ngifuna ukukhuluma nomntana ndodakazi yami. Akhulume nami ku-mother-in-law angitshela ukuthi yazi indodakazi nami ngibile esimweni esifana nesakho. Indoda yangihlupha ngabekezela ngashaya intombi ngalwa. Ayikho into ongayenza mangabona indoda ehluphayo. Yabona njengoba sekuqalile isikwenza phambi kobuso bakho isiyakudelela lo ndoda. Igwevile angisho isisobho ivuke ekseni ingadakiwe kodwa igwevile igweve nentombi. Mina into engakutshela yona ukuthi uzothola ipeace yakho just walk away. Walk away because awukho umvuzo wokulwela indoda engakulweli. Just walk away mntanami sekunama-divorce manje applyele i-divorce. Ngiyayisola ukuthi mina why ngingabu-enjoyanga ubusha bami ngahlala ngabekezela le ndoda ingeve idelela ivelana ikipite komakhelwane kwathi mhlazane isiyigugile isiphelile kwayima isibuya la iza le ekhaya sekuyikhehla nje likhwehlelayo elinukayo sebeliqedile amantombazane asanda ngishona nemali sebelichuthile. Awubheke manje ngesidakhende ekhehla impesheni yami sekumele ngiyishare naleli khehla leli. Yazi ngathula ngambuka umamezala ngimbona ukuthi lesiluleko sakhe sisuka ekujuleni kwenhliziyo ngathi akekho umuntu ongangibela neqiniso umuntu ongangikhulumela iqiniso kanje. Ngicela ukuntshela singathatha leyo mali leyo ngahamba ngayo ufuna umqasho. Ngahamba ngayo applyela i-divorce nga-applyela i-divorce ngiyawufuna nami uhafu wendlu ngeke ngihlale mina e-situation e-toxic ngingaze emsebenzini ngingaperformi kahle ngaze ngishawe i-stroke ngaze ngishawe i-heart attack. Ngicela ukuntshela ukuthi ngahamba ngayo ufuna i-divorce iyafanalizwa ngawuthola uhafu wami wendlu ngawuthola uhafu wami wempesheni yakhe yasemsebenzini ubaba naye wathola uhafu wempesheni yami yasemsebenzini. Ngaphuma nje kuyena ngathi nje ngiyakhohlwa uyena ngiyaphuma kuyena. Mengiphuma-ke kanjalo kuyena ubaba ngiqasheke manje okay ngangiqashile ngize ngigcine sengithengile umuzi imali yayikhona yabona ngithi manje ngizothengela umuzi wami ngikhohlwe ama-relationship ngikhohlwe umshado ngikhohlwe umjolo ngizozama nje nami ukuthi ngike ngihambe impilo ehlukile ngihamba uhambo oluhlukile. Omunye umuntu ecolleague yami ngitshela ukuthi yazi ukuthi mhlawumbe akunikela impilo yakho kuJesu nje uthi Nkosi ngithwalele uzobona ukuthi uzothola ukuphumula okunjani. Yabona lento weyisho ngangazi ukuthi omunye umuntu uyakwazi ukuthwalela impilo yakho. Ngithi hayi othi ngeke ngilizame isonto. Mengilizame isonto uyangi-advise lo colleague ukuthi nje just leave everything to him. Just leave everything to him. Understand? Leave everything to him. Ngifike enkonzweni bakwethu ngithukulula umoya wami enkosini ngikhala enkosini ngithandaze ngibe umuntu ohamba isonto ke manje ngiserious vele sekuyiyona hobby yami ke manje ke esontweni ama-homeseli ngikhona ikhwaya ngikhona chorus leader ngikhona kufastiwe ngikhona yabona nje ngibe umuntu available ngiyinikele 100% enkonzweni ngenhliziyo yami nangomzimba wami vele sengibheka uNkulunkulu ayisekho into engiyibhekile.
kube khona ubhuti othi ufuna ukungishada, ngivelane ngithi maye babo, ngithwala izandla ekhanda ngithi mina hey wangivova mina umshado, angifuni ukuzwa lutho ngomshado. Athi phela kuhlukile ukushada umuntu okholwayo nokushada umuntu ongakholwa. Ngithi mina indoda iyafana, indoda iyakholwa ikhola, indoda. Ubaba bekamhlupha umama egqoka ivathu. Ayike ngicela ukuntshela ukuthi umuntu lona angiconvince nebadlala inconvince ngigcine ngishada nalobhuti. Futhi lo bhuti kufike kube right emshadweni nami ngibona ukuthi this is my happy ending, yazi. This is my happy ending. Ngangimchazelile kubhuti ukuthi abantwana ngibatholi. Lo bhuti engangishada ngayo angitshela ukuthi uNkulunkulu ngibonise wena uyabathola noma abathola abantwana, so zama i-option esurrogate. I-surrogate umalini, ayikhona imali engako enginayo, siyoyizama lo option. Nje siqale nje sifike emshadweni wethu, si-enjoy umshado wethu, so mase siqedile umshado wethu mase sitholisa uku-enjoya sisobabili before sikhalelwe ingane, before impilo ishintshe mase-ke sikhokhela i-surrogate ke. Angempela ke sifike ke kube mnandi emshadweni, sihlale for a year, na siqhubeka nje sishadile. After a year na ke sitshela ukuthi sizothola i-surrogate. Ungakapheli nalo ye ngase ngikhulelwe ke mina. Kanjani ngoba odokotela bathi angisoze ngakhulelwa. By the grace of God ngambeka umntwana waphila. Uyaphila uSandiso kuze kube namhlanje. Angimkholwanga uNkulunkulu, angiwakholwanga amandla kaNkulunkulu. Ngicela ukuntshela ukuthi ngiphinde futhi ngimbeke umntwana wesibili. Igcwala incwadi ngithi kubaba asidle kwamali esurrogate leyo. Ngesayidingi surrogate uNkulunkulu usikhumbulile. uNkulunkulu uyibonile inhliziyo zethu. uNkulunkulu ukubonile ekujuleni kwethu. Washintsha isituation. Umzalwane wami ke lona angitshela athi phela uNkulunkulu uyakwazi ukuqalibula amaketanga kaSathane kade eqinatele ngawo impilo yakho. Nangu undoda number 1 usezongivala emsebenzini, uyakhala ukuthi ngangiloyiwe, uyathakatha loya muntu, ngithola ibukubuku ngaphansi kombhede ngalichitha kwabe ngathi amehlo imayevuleke, ubengibambe ngomabhebeza. Ubekangibambile lo muntu, ubekangithakathela. Manje ke sekuphelile ukuthakathelwa, ucela manje ngibuyelane, ucela sibuyelane. Hayibo, ngingashiya indoda ekholwayo enga-affectwa omabhebeza, indoda ethandazayo. Uzuthola omabhebeza wawuyaphe intombini ngoba omabhebeza uthola ukuthakathwa ngoba wena oqala uyocobhoza entombini. Intombi masithi ngeke ngisakuyeka ifaka amazipho. Angayeki-ke ukuzoncenga u-ex, weloko encengile ngaze ngamfakela i-protection order ukuthi angaphinda asondele kumina, uyangiharasa. Nendoda yami nayo yangitshela ukuthi nje iyona solution usimfakele i-protection order. Wafakela i-protection order ke nje nomathi uyangithanda usengithandela le ekudeni, mina anginendaba kasale nomthakathi wakhe, abatikatikane nomthakathi wakhe. Cabanga ngoba indoda yami ayisanayo nemali, isisebenzela nje ukuthi isebenzele ibhodwe, ihlala emqashweni umuzi abawuthenganga ngale mali lesahlukaniselana yona. Impilo bingasena direction. Impilo phakathi kwakhe nomuntu wakhe lo okuthiwa uzomzalela abantwana. Ngishadile-ke mina nomuntu wami, siyaqhubeka impilo yaphambili. Sidla life nje ndawonye kuhle kunje ya. Ngishadile, uNkulunkulu wanginikeza i-second chance empilweni. Angaze ngibelivele kwi-second chance. Ngibelivela nje kutheni uzama kayi-1 mase uya give up. But ngibonga i-second chance uNkulunkulu anginikeze yona empilweni. Wenza impilo yami yagqama, yacaca. Wabuyisela ismile ebusweni bami. Wabuyisela imbala empilweni yami, impilo yaba colorful. Ngaphinda futhi impilo ngayi-enjoy again. Ngayibona ukuthi hayibo kumnandi empilweni. Yazi mase ngicabanga ifu lobumnyama bekade ngiphila kulona. A very dark cloud. Kade ngiphila ngaphansi kwayo. Ngihlezi ngine depression, ngihlezi ngine ngcindezi, indoda ingekho endlini ngishiye ngedwa iyosebenza. Ngihlezi nginengcindezi, ngibona igap ivuleke emshadweni wethu. I-stress engaba naso after indoda isiqala ukungichithela.
Ngiyambonga uNkulunkulu ngelinye ithuba. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi angilethele umnyende empilweni yami. Ngiyakhazimula. Subaba nomama kumnandi ekhaya. Yize ngingakhohliwe isigameko sokulahlekelwa umntwana, kodwa uNkulunkulu ungithobisile. uNkulunkulu ungithobile amanxeba, wangilapha amanxeba. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu okwanamhlanje. Family, ningakhohlwa phela. Hawu, ake ningiduduzeni phela nani. Nishaye u-like, nikhomente, nishare nje. Nithi ukungiduduza kancane nje. Ningiduduze ngo-like wenu, nge-comment nange-share. Angeke ngithi nje nisifollowishe to all social media platforms. Buzz SA ayilali bonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.